Goalkeeper yakanga yalingana kapasa kalungi ananiza jezi number 2 mwana mlezi amana Ibrahim Kantu Ibrahim watu nita masiku kuba katika kitambio eko ndala wale fabaikanga atabane fabaika pala goli hisatu over akamera golo tikinga overtaking asiwe kulo chino Katarega once again wanaweka wameza ani boss wa Andrew just number 10 Andrew sasa Andrew weka wokucho njira kulia educate ero timu liko ngirawo eyabana abasabeka 18 bajasemba mu kudiba nefe abe Kampala nabali kuirawo tusabye bayibuma batya batire bachuma batire okubaire kutya kuto ekoro ibiri banaifi aba Kampala atenge goro ndala aba Iganga refari watyo wokucho bana bisigala kuyero timu liko ngira sigala woli ero timu liko ngirawo sigala woli yes ngere timu hiyo era wali saidicho nzikala Kampala timu ya Kanso Primary School imwabane babaswaza ino kumita musubino goalkeeper yanefuliye kwa midozo kundi goalkeeper sikale mwini fuliye sukura keeper okay nzoka pasa Kalungi mwana maleza mwana kunga ali msomi wa Iganga Municipal Council Primary School wakuwa maji 0-0 Iganga basose bafasa bali kuruya fasa bandi kali nzoka pasa Kalungi no mtabu sikuwa nzoka pasa Kalungi no samba bali kulinga msisi
Baba ayulia tukulianga nakulia balamu abantu bazika na musipo kansu ego ego kansu
Tibali kwa space inga bano. This video final. Vale, ça fait ça, pas monsieur. Okay. Tunashauri tenga chitufu. Ndio kuangeta mbabu jina kutinga ngusipoka super school.
Banga abalenzi basamukaso. Dosa laka ba. Yawo. Oh, tapi nak berinzo pada kemam boleh mana? Berinzo nak pada puna. Ayo balik muda deh, Karibu ni stari.
Eba kipa huyo wanatire yeno kuita gokoro. Ndina kutuwami. Wakabi alikubiru afadhali 3-0.
Go!